سلام برادر عزیز. سلام علیکم سلام. برادر مژده داریم. ایباد نگذشت یگون یک سال دو سال نگذشت. یک سال دو سال نگذشته یگون کس شکر خدا تلف نیافته، یگون کس کسل بیمار نشده شروع کردن با رفتن راه. ای طرفی جماعت وحدت ایسینی وقتی بلو شروع کردن با رفتن راه اومدن. حاضر در دهه لیرون بلو دهه لیرون پایان همین باری پایان دا اومده گیای دیدی ایستان تراکتورکی اومده است. مردم پول جمع کردن و پول مردم راه رفته ایستان. این راه حد برسه برفتن در کار باید برخطی بود نمیشه. چه وضعیت دیم برادرها زنده باشه. کسانی که خیر کردن برای رفتن راه گفته بودیم کسانی که خیر کردن زنده باشه. بچه‌های راه شما رفته است یگون کسی دیگر نه. همین خیلی مردم کمتر، مردم هم با کسی که داشت یاردم کرد کمتر. کسی که داشت مردم محلی حاضر قطعش صحبت کرده ایستن که یگون 1 کیلومتر طرفی لیرون بولو باید برو. قبول نکرده ایستن. میگن که رئیس کن تلو را زنگ زنه پرسید که 1 کیلومتر دیگه برو میکنی. از باز مسئله میکنیم که امکان داره. ما هم اینجا آدمیم زندگی کرده ایستیم. سیاست مدیده خیال دونه تربوز کرده چی هم خیلی گفته. حاضر باز چخچق میکنیم که یا بالا کرده رفتن در کار هم. دهه‌ای که راه نداره دهه نیست. برای همین حرکت کردن در کار راه رفتن در کار. راه نداری پول نداری دهه نیستی. مال دهه نیستیم به نزدیکی دهه میشیم نصیب ان شاء الله. های رسید تراکتور ما بولدوزر ما هم رسیده است. گردنش طرف بولدوزر گپ بسیار نزدیم. بازم میگم ان شاء الله الله خیر شما قبول برادران عزیز. کسانی که خیر کردن در رفتن راه زنده باشه، در امان الله باشه. ما در خدمت شما هستیم. هر زمان هر وقت که باشه چه خدمتی باشه خواهی بگه ما در خدمت تیاریم. مردمای مقیمی اینجا، مردمای مقیمی دههای بلو عادت کردگن به همین که راه ندارن، راهشون نرفته. دیگر ما برادرای پایانتر اومدگیم. طاقت نیست. راه باید شده باشه که یگان مرگ مرده، یگان کسلیه، یگان چای، یگان وضعیت فوق‌العاده تو راه میروان کار بود میکنی که گفته همون یاپن گفته همون ژاپنی اوزه پازنا میشوه. نه بچه ها رسیدیم در دهه لیرون بلو، در گردش دهه لیرون بلو. شلپرش میره کردیده. این بولدوزری کنی چیلو بوده است. یک برادر ما اونجا زنگ زد گفت که هم بولدوزر دادیم برای که مردم یاردم کنه راه برو. حقیقتش میدونن اونجا گفت که فقط سوزشوارش بریزه باقی مانده یگان حق گفتنی کرد نیست. سوزشوارش بریزه رفتن بروی. زنده باشی برادر. خدمت کردیم ما هم در خدمت هستیم. حاضر میرویم این طرف.
бачаҳо пурсиданд ки дар деҳатон мактаб доре ки мактаб бачаҳо мактаб бихӯнанд ҳам хеле ҷо доре? Бале бародара, ҳаст дар деҳаи Лайрони Поён 1.5-2 километр зиёдтар раҳай. хайр мактаб бачаҳо саҳарӣ вақте ки афтоу нобуромада ҳозир рӯзо кӯтаҳтаранд мактаб мераванд, бегаҳ ҳам нисфи рӯзи хуноб, бегаҳ вақте ки афтоу шиштара мехӯнанд ки ҳами хел меёянд мераванд. ҳолшон якам азобам доранд, хайр ҳастай. نه نداریم، من نداریم تایرولا. نه инам баъди руфтан дафъаи аввал зурш намераса, булдозера зурш намераса, барфа камтар нимша зиёдтарша мегира, мерава, баъд вақте ки гашт омаданда боз хубтар ваъда дод ки мегира. Тарафи деҳаи Лайрони боло ҳаракат накард, гуфт ки аю тараф гашта омада, вақте гаштем омадем баъд мерӯемаш. хай гуфтем ки хел боша бо хубтар, гуфт боз мебинем агар имкон боша. ҳайҷа омадем ки якта рӯбаҳ саг рӯбаҳ аср кард. хай рӯбаҳ ҳам тамошо кунед, як нигаҳш кунед чӣ қадар шайтон ай, чӣ қадар рӯбаҳ ай. саг бари поёнда рафта истааст, нигаҳ мекунад ки қарибтар омад ба мегреза. вақте ки мебинад ки дуртар қарор мекунад, нигаҳш мекунад. дута рӯбаҳ буданд. хай якша вардоштем, якта дигарш мондагӣ. дар ҳамин деҳаи Лайрони боло ягонта мирғ нест. як ҳамсоя фақат 4 дуна мирғи дигар дорад, тамом. як ҳамсоя 60 мирғ дошт. аз 60 мирғ 4 дуна дорад. ай дигароро ҳамаша хӯрдагӣ ай. ҳамин хел рӯбаҳи шайтоне ки 10-15 метр қариб мерай, намегреза. не ки агар ягон силоҳ, ягон чиз дошта бошӣ дар дастат, иқа талхи мегреза ки ба кофтан намеоиш. ина дидеста ки саг қариб мерава мегреза, саг мегреза дуртар меиста, нигаҳ мекуна. рӯбаҳам рӯбаҳи тениб даст. ина сага нигаҳ кунед. саг бечора шалпар шуд. аз ай тамом мегемаш ки бира куба хапш мекунӣ, грехт рафт. сагам монд, не саг рафтест ай. ахир ба хапш намекуна. рӯбаҳ агар саг ба хап мекард, рӯбаҳ намемонд. тамом. ҳамин қадр рӯз мераса саге. рӯбаҳам рафт, ин тараф саг монд. хай бародар азиз, рӯбаҳам рош сафед дига изи то нахра хубтарай. дар амони аллоҳ бошед бародаро. то боздид. бозам мегӯм мардуми хайрхоҳе ки барои руфтани раҳ садақа карданд, худованд хайртонро қабул кунад. мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. дар амони аллоҳ бошед. то боздид.